SLBC TV ba de aveva nyame ametina kama ngama kepa na ga liumvelu gbe na go febu ave egumisi akutumawe na ha ave egumisi ale na we gọọmenti ta ugwana ta na vota isani atava na we abu a hondo nani million waya pa a dollar we kolongo na ema vu babi be ma kebe na jia na we ti United States Millennium Challenge Corporation tumbate tapa tao ama hungate gina we Institute of Governance Reform IGL tuba na tawati hindaga na lokoma ko diploma indesi atuguto la lokoma na we kasu babi ba mi amo ya ba ke ton ko di TCB jika goyo ka ba ta for ma si agwa ma be kama be na go ko be un panda ba hala inde ta tamya numna na we African Diplomatic miando Turkey tuba na ta gwa na ife mata wia Keni Mohammed Hassan Kaisamba ta ugwana evenga jifangi yingi ta boya na mia imani daika ta okay dejita numna na ndawe gumui age ta otama ambassador age mea South Sudan ta mea Turkey ta vaiditi ya mbwa mea Turkey egulo na ekeni ambassador Major Kwadon egulo na ta ede ye numuji ye Keni Mohammed ye yegelo hon le ogbo ye ta oge yenge lukita epie lo ye de amaye papata ye itue lo vita ko we do free se atia to guviti yenge vipanda ye ta ye jugo lo ahun jita ye ta de makege yenge de se atia epie ye dangwe vi lokuma ye ta oke ye de jise abaye na fa me avita tiki ya wia tifa ye de jise atia to guma viti ya liglo ko do free jise ade amaye papata ye to lo so amambo hungbate ji nawe gọọmenti dai lokoma ko we to talk me inde se ati go atila lokoma fit salon agenda ta nawe jia nawe Bible agriculture rural development project nawe bure chief don po local DC town to go na ta tin daga lo lokoma ko lo jia van nawe to pa inde ta ma nawe to go na ta a hondo wofla memia potoko disimbi town ko we tugu pa inde si ati atugu to la lokoma na we tugu ana tata gamba mi tata ta educator ago a hondo wofla kanu file gongo ma humpu tangaba ta ye nde jigo lo anwiji ji ana we Emmanuel Kamara na we he US ti ame atugu sa sabu digital ko we nde ji ati atugu twitter to la lokoma ta ka ye nde jigo lo anwiji ye fuleju na we bure ma wi town ko inde se avuita telebu inde se atugu to libroma ye peke mi abon United States Millennium Change Corporation to go na ta government digisi ati atugu na ta to ko ta jeria ta yoko edita to sewe ko we na vugita to go to fe ko gege inde se atugu to la lokoma vi do edita va ta United States dollar we na we ye na vugita to fe ye jike agwo a hondo nani ka waya pa a million we dollar we ko we doko bako ta igwilo kolongo vita hemavu bambita mata o diploma inde se atugu vita la lokoma to amambo egbe na vuye peki mi na we $14.2 million ye na vujita pe na kongege inde se atugu tuni lo mata o ja na we televu inde se salon lo do ga televu inde se atugu tuni lo ma ta ye inde se kitina se akini ko we tugu tunu vo vipanda diploma inde se atugu tula lokoma se anyi ko hemavu bambi ma wi se abe o kaji abe na we wi ti fe ko bambi se abe ma ta ye peke mi Institute of Governance Reform na we IGR tuba na 13 daga la lokoma ta ye ko edita to da lokoma ko we council inde se me local council bambita ma me amo ya ba ke to ko li ti sibita ta ye inde ji se a te wa la ko we nu ga se atubutun gbe tuto ke na ti gbe ngo fa ye inde ji se pe ke ta wi ye an ke ji se won ta ye ko lo awun yun lo ti de lo te ji mi lo na we magale ti fa
kowe daga pe tugutla lukumati inde si ati ava ta ji asalon lodoga ati ti atugutu gbe ye hun pati ditama ta ti kuloma inde si atugutla lukuma ta wi na be afi go gba bi si ama ewi a ke si ape na we diploma indaga le ye na fo gba bi ji si ama peleta ti de lo ke kun wita oguvita eja wita wi ye hinde na tamu ta si alo jili magloma Ministry of Social Welfare tati magbe mabla tubu ana tupu adoko gbagba kowe tubu ana nawe kushi bwebla si ati nawe tubu ana ta tubu ana tu kushi sa tubu eti ata tutugbe tubu ana ta tugbe atuma kowe tutoke tile winde si ati tubu atile guloma ta kowe di guloma inde si akeye gbeleta ena ta ebe na mia Peace Mission Training Center mia Hastings Tawe Pekemia Numana now Executive Director of African Institute of Development Care Equality Tubana Tatupa Ago Yana with here Woto Yama Ko Tajia now with a fego Wajisia Giatna Ko Fego Wajisia Kena Time Desia La Lukuma Diploma in Desia to go to ye Nuna we Momen Sisele Egulona ede yeke inde digolo amuje examine jitu we ko we to go to talk diploma in this year ye lasi gladlesia pe to go na tatla lokoma ta ye inde ji na we esa to go na tat de ta ye pambi jita ko we to talk diploma is ya tatla lokoma ta kon bi si abe on kan inde ye pikesia ye lasi gladlesia ko we diploma in this year vita to go to jawe so Bondesia Jimmy Ha Vitam Capende Alina Sena Mabegbe ma Nene Bobo Kema Nyawa Gita Benemo Boha Veye Gubisia Le now we go for the Bogama Google the Peke Gomen you to go and to call Tachewia now we Hondo Nani a million wire pam we dollar we call we Hemabu Bambitama Koel Jawi now we United States Millennium Change Corporation So ye peke mi abon ke hun pate di na we Institute of Governance Reform IGR tuba na ta tu ko ta je ya ta ti ndaga pe na lokuma ko lo council di se ma local council sia na we ti mo ya ba ke ton ko li di sibisia go na me ave ye gubi sia le bo le sia nya ko boy ave bu kama ko fo la ba ma nya bie mi amiti na kama ave bon aba vu ma bo le sia ke amalo Ikoika Bansnel Bafo Akake Akemu Sierra Leone Broadcasting Corporation Television Deminang Aluseni Alimami Sisinga Kanga Tangata Ka Atara Atis Bade Unquament United States Millennium Challenge Corporation Ampo Banane Mashikane Salata Kakli Kabe Kampanga Komo Tankala Anyi Dokuka Ampanga Tangani Ayi Moloma Edola Temeta Let Batane Local Kati Soy, Institute for Governance Reform, IGRE, or an Kukakli, a K and Puyan Kaso Ben, Kama she creates a me, a local council, a Yeka, a Yonkoli, a Kado, Moyambai, do Tonkole, Ampo Ben, a Paite, and Galka, a Kangatang. Katek Tipton Ka, Ateratis Bade. Ambambana ngado Africa Diplomatic Corps antofungado Turkey owangangi ampo limne ambassador Mohamed Hassan Kaisamba owa kwa limne ko dive kabuntusne ko ka fino wati kuka ti yet konon oyo ikanya mami olaba da banadate dangi kadu Turkey ok bom kadu Africa Diplomatic Corps ka soiso ambassador ta antofo South Sudan asuma kantofo Turkey Imo ambassador Majo Gwandongangi kono so kolumi kakosoko iko ambassador Kaisamba ngi salata mapantmoni ami konongi olayo ika yamani olaba da banada tsedangi doko kati kokoso tellement sok pa obo kwashi agbapangi oboli de komi salata kabagbo mamane kama maguli isu kuton kanto fosu yantokian adoko kati kokoso ngata kpai wa taka bontone kakaso wuki an diplomatic kobi ngangi kono sobo bashi agbapangi obolit komka mapantma temangi ambassador Mohamed Hassan Kaisamba ngi komuchi okubon poi anto amfomieta ngado Africa
diplomatic corps momo salata ate yetingan ampoyo kopa o bone ko tko buli ko afumya ngani o kono obamla nek pai dani nani o adati de finon amalama kaka so bontone kaka so koyi enquirement ametma kafi lontofi Owa aninkenye atila Hamburg Agriculture Rural Development Project ka ankonte buwe ka ayunkoli ngadu pulokoi owa nga so kabika marinka kitongi mayo mpantami mfinongi ka okora kangi akeba yi ka yi moloma temetamtu kintigba tilim to 40 PED eyuka yi yama chepdi project ni owe mchete song abalere kono yimo Emmanuel Kama kono ni oyi antofngadu American mapantami mayo ka angba prata ni so ampo song mapantka afon ki anye yi ka tapit basket ka ankonte buye ngati angba prata ni United States Millennium Challenges Corporation yi encouragement ngani ampo banene mshikrane kutong salata kaba kabutso foso ka ebutisia komuti ka antof ati yeti ka mashikrane manyi owa nkalanga tangani ayi moloma $1 temetale tgba tale yi ngai nkalanga tang owanyi tkusongi encouragement kankanga so angbili bashe gbapangi mi opoliticom kakli kabika sikengantof anto yi kaka soba ka bempar engismia an lasari yangi ka antofi ati ka mashikane mate manyi o adibet ka sona shima son pamolo mama kuka ti afuma titi soto mo son pama komu tanto imate mlomi kanka tight finon tgbeli ka ebu titi an kakli kabika business anto imate mlomo molo tsara tan kwa mentingi anti kiyo mapantma ka ofino wati Institute for Governance Reform IGRE kuka mapantma ngi ma ampoyo kakli ampokli ate ekansule yi ka do moyamba yi onkonte tonkoli letinga anakter abutka ebutsate salata kono tskabe kampana tkokodudi ngang mapantami ngang ayo manyi mibe tkakli kakasota pepi ate abutka ari kanga tengangi pepi tsbekane yi mayimama anfumangi kangba pngatengangi ati ka ari kanga tanga mi mashikuma mi ta trin ati tamtade ni ibe tsakaba ka butisha kabulo kadama ka karang amant kamu tanto imatemlom ka talan afon ke ka soklen imatemlom mi ka tait fino tsbeli ka afumani ka igba piate yangi wa mapantma mingan ayoma mi bet kinga tanga takama fumanta payati anto ka soba so kama alla say anto fi kama nguli ba afere tete gba shek ba pika ati enquirement ngi manchitu yibe ye poika ari kanga tanga Luko kati soba so kama nga anka sotara tu ekansuliati na mangbatus ekala kuka etaxe yi mangbli bak ti gbatus kan fum do takan anto ma kontma en fait angi ma ko mi epaya business kama naktere payati anto kaka so song mamari salata epaya kabene pipi ni ko yo libe ye pu iduko kati ma epayati ye pu iduko kati kabende ki ambene payangi owa yibe kuka kakot kan eke ayo ka ifane kati ka fumai ka gba piati ati ansoto ka fungaten yi ya nakteri abutka ari kangaten kaya kemukene kayin kmede kafum yi anyiman kuane mu botus ku ka marantmale ya an National Tax Force ngangi kabika masas kakitongi maura afomo anyi pi ngang apula tanetong edie yimo ko pushanto yimatem lo mami mancheti bashema musompa ma fitmanyi amita me bika masasami mi ayoma ika ashitnga tenga ngi atama kado histin atelam peace mission training center okobom kado Africa Institute for Development and Equity konongi opotelma tinga manchim security
tibet ke ba ka e butisa e business anto yi antipi ange pinga anfunga tamba kta ke boli de kome pa inga ma yo ngai kanka angbeli ba me ya yin salata ka chichi soto e kala e kanka angbeli yo ma pant ma mi nga yi ma de yo yi Mohamed Sisengangi hotel ma ko fofa ki ka mitmati de ayo agbeli tonkla anfumangi ba kata ke pinga so ba ta ima di tsepane kan tofi anlukanga amitmati mangi mebe tke bawi ka but kala ngi me poli kon kan to fosu ku ka matem basket ame anfumangi nga mani klene salata ka ben pakate kan amitmati ngi ninkingenye atila Africa Institute for Development and Equity iya ima kwene mbutsi nga tila mitmatema wa doko kati yeti ayo tangi tibet ke kama gbeli butai timi te fino kaka so marene afum ngatanga kama gbeli ba ma ya ima kati te soto kala tanto ya ngi doko kapa ya business matemat yet mapo doko kati kama tait fino te gbeli ku kati ngangi mayoyi afum tamati kuka nyepi nga inkabe kapa kabe pa sula anto anlom kobulo matem lo business yibe yepo doko kati met kon kama tait fino te gbeli doko ka tima tukuyo tangi kadi moton atarai onko amenti United States Millennium Challenge Corporation ni ampo banene mshikane kuton salata ka kli kabi kampanga komo doko kati tsaka songa akala ani moloma dollar teme tanle tba tanle dollar yati songa salata ka kli kabi kati kan aloko kati soy Institute for Governance Reform IGRA kukati yetinga ampo kli ampo kasoben mashikrame ayun koli yenge ambombali yon kale yetinga ambo skalo ka kansula yanyi nga sampo kasoben epayati akera ino yenye dakatalne aluseni almame sise itpaton oranu Aserma kata sumu itaga sabisi Agnes Duba Turena bena sisema serma mamba karago intimina tepeta pagarenta gende kagi okwamenti ame de nigu saini ba dukuno kobri oga dolen kemekana e konta sonka tati ba mase ba bubu ka proto mbembu na bu kaiga kotogoi e okwamenti oga bimerka be ha awa huponte hudome binana Institute for Governance Reform IGR Ndepina kaya koto bakaga data punki tiande bia benka kansule mbe ka ufenko ka moyamba enka tonko lili bano na ni binde wali beni mama beni bahena peki kende kage dongo e bempo na kuya masiri ma ukunte ya Agnes Duba Ture uponte huga tainembi sebaga ne wali kan kwege nga hena Oponte udome binana African Diplomatic Corps bia bembemba binde unteunga ira kwege kuga toki de tonge gusankan ka ambassador Mohamed Hassan Kaisamba au sankan kokomba kuchongende gomba non mamwali manonde ni ka ufen kokomba ka kwege kuga toki kana la paomba oga ko tokoi ka taine bibi ndengi ndi benka ngakwege nga hena ba koba ngakwege nga kene mengang ka ufenku ga South Sudan ka kwege kwa Toki ambassador Majuk Gwandon inde tepeba doma na ona lebu Kaisamba na wona onie wali ambassador Kaisamba wona onie wali ka mawali makai makuiche nunde awande ta woni wali ba kata kwege konka koto erene ni wali ba na mbuina ndi ma binde matetema na me kai ga koto goi inde tepa ba doma na kwege nga ga pia bipole ma wali ma koite ende ma mego ni ba mbuina ndi ma kwege nga ga pia bipole na nge kai ga koto goi ambassador Mohamed Hassan Kaisamba de timamo hukpagene hoga bia bembe mbambi no ka koto bi nginda be mbaga na wali ranga kwege nga hena bado mana mawali man binde nima mawali mena makati nga kwege nga ka koto imabuhina ndi makene me hali tumba kata maseri maka koto ba koy nante ba no na taw yuge binde
ba nomba tomina kwege kukumbang na unkaiga kotogoi udome binde una feed salon agenda owa ponte hunekte beni baga huyo amba udome binda na Bure Agricultural Rural Development Project bi dongega bompi oga mabureo ka lonkori oga potulogo me bebe ba medekega kande kadumpo ba binde batua batanka awa umba ukoite binde wonte odomona Emmanuel Kamara denaga kotogoi kama wali ma benana unde odungega kwege ku America ba masibia bikena mabi ba halgo no bia bitone nga kotona bineni mawali kabumpi immetimba turiandi gende bambi ba mase ba halgo ba katakwege konka kotogoi Hukbaudo mebine ana United States Millennium Challenge Corporation midebina se gatabante kumamenti binenigu saini gutakpa wa mahari ando ba no na oludukno ba katabeni mbaga bubuga portembe bunka kotogoi umba koite bine una olubaga kobri oga $1,000,000 kemekanan e kontoko sonkatati dena dukunu ba masebeni mbaga beni ba bubumba kakwege kokomba awa umba bide boyemba detagende kage gana uli mbamba dongoba manu laseri ba kwa kumba na unkaiga kotoi ukwamentu ga salon bigondeti banu mo wali mabineni na huluba na be kaiga kotoi awa umba hele uwa masi ba pinkina de mone ba beni ba buni bumba ba bia tomba kakwege kukumba ba masiba no na bia kuti benkudo keneme Hukwa wonte odo mebine ana Institute for Governance Reform IGR oporto turoi binebina sega tapante ba denkita nate obo heka solumbe ba nie wali ka lonkori oga moyambao menega tonkolili umba babi ombede unia bia bembi gompuko ba koto ba no ba kage ngatakpa nga denketi binde ba beni ba binde ba ne ba bia be mene hele bigo puku ba koto ba tigi binde ngatakpa ma mene wom se ba mase bia bikene membe kalonkoro yomba ba na bibo hemba de takage ka beni baga huyoya ha hupetokoto matani mandima beni baga bubu ga portombe bu ba madonge mam ba masem bia bitone nga koto menehele beni bahena kana binde de tikage beni mbamba foma wale masebia bemba punka ba koto mo wali makene mema binde nima awade nketa ode nketi binde ha kana tembe bemba biwe binde be kansulu bemba punka ba koto ba komenande duto bigon punko ba bunka ba palwa pati bimpa imbia bitugu ga kwenge kombe kalonkori bemba I helembe ni ba hena na binde uni ka beni ba ga poni ba umba foma ugo mbinde masiba no na binde kai ga kotoy ama wale ma kene mema batalo ne tere beni ba ga empati mon yere me be do me binde ko porto na social welfare minde bina se ga tabante ba de takage imbia bi hena bi koe ukahe ba masiba no na munan se ga kwegen ko empati biton kusombe ka kwegen ko munene musisi binde mu ka kwegen ko ko ne katine binde baga puyo hawa empati me mami de hungutu binde ga pada kanona yolenda binde nyogu ya he ka binde ele bia bebe man ko ka ofenko ka hesting ka binde taninwe bia bebe ke ga beni baga de yamba be ka kwegen nga hena Wonte ode naga koto iba upodo mebine na Africa Institute for Development and Energy Equity minde se gata bante ba halgo no na binde se ba mase ba no ba kata beni baga kwege ko ka koto awa upo ba hoko ite binde ha udo mebine na Africa Institute for Development and Equity bia memba minde se gata bante ba no
na bine dukune gu mase ka bia bini kponi ba na kpetipati beni ba kobri be ba no na bine mase Mohamed Sise wonte na ukponke ga madeki mama ba endete pa ba do mana uko ite bine on na ba mase la seri ba kwege ko salon na bine ko ba yete ba kene me ko kwege ko komba kana to yuge bine on ba mase kponi ba na kpetipati ba no na bine eni mawale ma tenge awa bia bini kponi ba na kpetipati ba mbe bigon bine de tira no helen bi dendu poimba mbe imbia baba titini beni ba hena bitoli mami ka kwege ko bini kponi ba hawande to hele mene takponi taga fun kembi sega tabante ba no na bine kaiga kotoi tena pe masirma karbele kake yang komena tepe takpagaden tai gende kage ukwamenti ha mene bia na bideni usaini kutakba ba tuno kobri oga million in dollar kemekana ututoi ukwamenti oga bi merka bi ha mene bina sega tabante odo mebina na United States Millennium Challenge Corporation uponte usega tabante ba mase ba data kage beni ba council mbe ko amba odo mebina na Institute for Governance Reform IGR prototroi mine tunko na de council mbe kamo yamba ka tonko lili ba tonga na ba mawale ma boye binde ba ne wale ba katabia bi ka koto ya lunkore mbikene membe tena pe masirma ya Agnes Tubature ya konda bena pe handondo imempe ingabena Salon Broadcasting Corporation Television, this na the easy make us in the corner, but make us do not the headlines then first. Government don't sign $480 million energy compact with United States Millennium Corporation Challenge and the Institute for Governance Reform IGR don't look inside the draft where they don't plan for local council them inside Moyamba and Tonkolili district. Now for the use proper one. The African diplomatic corps inside Turkey don't tell bye-bye to Ambassador Mohamed Hassan Kaisamba and forsake the good work he don't do to the organization after he been done work and do the kind of work we supposed to do inside Turkey. The head man for the African diplomatic corps when also the ambassador for the Republic of South Sudan na Turkey Ambassador Major Gwandon say Ambassador Kaisamba na person we get respect for the kind of activity they do. He say he don't do plenty thing them for make sure say the work go before. He said not to for push diplomatic party business between Salon Nomo and Turkey, but na say so for make sure say the African diplomatic corps and development for the common agenda, African agenda. Ambassador Mohamed Hassan Kaisamba will tell thanks to the leadership for the African Diplomatic Corps. A talk say for work with that kind of a team the way they give themselves for do the kind of work where they do for diplomats them it they show say bright up day for the future generation. For complete government in fit salon agenda, the Boe Agricultural Rural Development Project inside Boe Chiefdom Potloko District don't do the second phase way na 750 acre cassava farm. This project here so na Emmanuel Kamara tap na United States of America na sponsor and they don't give work to over 300 young people them from the different village them inside Boe Chiefdom. The United States Millennium Challenge Corporation and government don't sign one document for me then get ranked to the country in light part. This document here so get $480 million grant couple from the United States and series so they add $14.2 million we government self don't give for make sure say this go towards sustainable economic growth and improve the quality life of Salon people them. This meeting here so if you see how it will solve the light wala where
that lights there, people then go able for get them, then go use them, then go get them for price way, then safe go able gladly for use them for people that wait up now. Most people that they do business and the different institutions them inside the country. The Institute for Governance Reform IGR don't make one draft development plan for local council them inside Moyamba and Tonkolili district. The reason for this document here now for make people then go look inside that document and see if waiting the people they want now the community they inside it. The document get 7-year plan way now for solve problem them around agriculture, well body, land, book, water, light, the environment, young people them and gender together with other kind of thing them. This document here so then this document in session them in do and for like Capucins message go there and make the salon people them or the village people they know say then self for take part inside that governance they and know how the governance step then they carry on. The plan say so now for make council then go able for get a couple by way people go pay them tax, register we picking born, people the way they do business, when person die where they want go bury you get permit to for take, market woman them, use the way they pay development project and development grants them. This document here so get thing them we go show the results we then go down gather, we then go down go around and see waiting na the people they need where they want na the different districts them. The Ministry for Social Welfare together with in partner them under the number 4 pillar na the National Task Force don't send over 90 young people that will be they take kush and other kind of drug them. The ceremony na the number 3 batch where they receive that service day for take care of people that way they take drug, and this been at the rehabilitation center na the Peace Missioner Training Center na Hastings. The Executive Director Africa Institute for Development and Equity don't say the main reason why they make this meeting now for make sure sustainable development they and support small and medium enterprise and entrepreneur them by way them go join them for make them go able get couple and get people the way they come out come inside the country for the business. Mohamed Tisebi they talk this during the time where he talk about the competition and seminar where them be all for entrepreneur them inside Salon Pandi and team investing in Sierra Leone through diversified investment where now the African Institute for Development and Equity be organizer with them partner them. He say African Institute for Development and Equity don't always they work for entrepreneur them for make them go able get couple, and it talk say small medium enterprise and entrepreneur they need for get team them and connect them, service them like capacity building, so insurance we now want strong network for make them go able for grow. The 5 entrepreneur them inside solar incubator, agriculture and agro based business them na inside they be look them, and then 5 they are so na eco-friendly incubator and animal feed processing company, Oswald Tech Company, Young Potential Initiative, the Salon Eco Member Energy Solutions, and the Lead Dynamic where they use AI power chat. For don't the use make a give na the big use them want and more. Government don't say $480 million energy compared to the United States Millennium Challenge Corporation, and the Institute for Governance Reform when IGR don't make one document where they plan for local council in Moyamba with Tonkolili district. Well, now all that you get for the use this morning. Mina Katrina Kono, this is Tata.